Hello everyone, you are all welcome back to our channel. You are welcome. Good morning, good afternoon, good evening, depending on where you are watching this video from. Guys, in this channel we bring out amazing video, wonderful video, interesting videos. Please do subscribe so that you can see more videos in this channel. As you do so, God bless you. Okay guys, I'm going to leave you to watch this video. Please do comment down below according to the video. As you do so, God bless you. So guys, I leave you. Please watch this video till the ending and see you all in my next video. Bye guys. Osawenighazowegi ewatiwe ewenizege gugwarunda we amateviraha ahanfo mamie emieso no mabe no weje na wu gbeso imae wage benu watobuwa ereru wase ewayawe emieso no magba unyime so no maheke hihi nana mie wagagi bege okoko wati ororo mata eru wanu wagi onu wate mata o mabu wena Osawenighazowegi ewo eniwe emi no keke nu wa ka wu wa oni yawu emi no keke ni no keke nu waga u yege wa oni yawu yehi why mobo why mi enegbuwa why mi no keke no nu wa ka wu negbuwa ne why ke yawe emi no ma keke ya fe leba seba eba ni wa na toge oge gbawanu ami e matabu nu wa Osawenighazowegi lare runda unwe wo no mate we elabalaba pant nu ya ladian do ka we e ma hia fe nu gbe social media no na do himia ederio ekedo ati Osawenighazowegi wo se nu we na emi no keke ya uyege we ma bege emi no gba runda upogbon akin alana upogbon awa lana o ma keke we adoa italeme no bungbe o ya me woni zege gwegwana he might take a la di on ma send a video panu ugun e babana idoge mi no gba mi no keke no we awu wunda asen we na la di do mi we to e ma hia no tie bona owu do mi do na la di na do gwegun na Osawenighazowegi uwona se sokma wene ogi jore no vi omozori we mobo ogu worie mobo benu ya amwe gweladian do ya amwe do hiarovie obovo he hian wagbe edion wagbe bebu ina wu mogbe wari edo uya himi edo udame yemeni kama wena ana do me we woni kederi ade ware udo talo yo talore emeneme sano jeni rokba ukeba ni pado una we upomo salobo aguwe mihu ya la dian ke no gi jori novio mozeji o salobo mi we fan bani ogu una do we uwe biebi egene mana kama we umaterie una do yin ni aguwe biebi ugaji ebani una do agon kemo diu audio ni oye ni we gbe la dian do no we runda me awi me magiso o de ti ma mi we me ki me we audio ni we ga agun kan ni nu we ado ya ki ma o no nu we ya ran ma o e ma ya fe ni giye belele ki ana we since we gi ka wo samudia no ene ni awe we gi de mi hu ya la dian be ba ni we to bu we ge bie no be nu we ya la wa de guige ya wa nwi na bubo no pa bodo news ma da wa ho no audio no we ado pe ni ni me ma gi mi oni kedo ade ugme bu we gi ge bie ba kin we gogo yo we gi mi hu mu riye la jan odo ni unu e ma we gi yo bona usun ave we ni yele le kiana
Venu wega yelele inu ema wegi ye ladia we emi weki ye tindo ya educate yan weki ando akami ya zero mane no wa runda woga he we da de vani ya ika we aitemi okpanu wa ye vani evani ni eva wa wese o si e de menaka do ina we we do yimi e presenter si o makoma no weti e bona vani runda edo wa gbe we may want it, came in Wegagi, you sister, or where, oh, no, my ye. Ah, Economagi, no, Wegi, yene for long. There's no way, no, Weki, ya, man, some things, no, where do ya, educate ma, and where I go, you always be your brother's keeper. One. When you say take para wake very only where me no buy me no heke no waga uvani. Where do I mean where you wherever yari your bonnet ma ve? Ah, now we are yave around where gelegele or makeni areva. Where la ja we don't tell me who landisi, who don't tell me diani yesigi, imagine one me diani yesigi. Me won wag mok patakin where do ta kege gadi. When I yari your bonema, when I get never a bondage in wega yeni. When you said when we do act momosa, you walk by and wegi do I go on wege me came your pan working a fiang one where yari your bonema, so that a money heavy Allah hevari. Ni ave ya we gelegele we baby, zevo man no kawaka kabole lin kiani, or a position very menagi gualu we. Wine holandisi ijadi jesi geno makegbe wavi juware nu wedo ataloni nunda osieni naka we ima even we mi we comment ke kame abege we gmeve son platform iwe comment ni yen ke no rie ke no ke de ama iwe me no ku wonu ladia ime ho we goma gun aveva ni bani awo we dugu we mi ona oge ni metavona wo sie no wana itemate Osawenighazowegi ege hia fe no we ya lelijore hiani no wa ya gbeti oni revo hia no wa ya mo bokpanya inoroto ne dorovie we ma we vie do ni bun ni mo ga do no ma hia fe ni makwede de are live video radio ni ga de oze ni hia fe no we do ni amu we de na ohon no ga ise ya tinsuwa yo ho Runda maniga aladia ni gwa do a condemn atini wega he voice yan we begi ma wabun ni waye he kuwe Jemi na ni here fe na kia setting the runda ma here we me forgiving hearts uda me omena when we do aka my me no wa ro pa e o my me no rabu ro pa e when ayinu kpo no hin ya moevo rovie Osawenighazowegi lare ijore wovi obo wehin runda esen we ya do eki na ndana nu wa ya hin ogin oba zemu eyiwe na runda ogin oba ni yore no vi omo zekin o wehin de mama oni atemata mawe bokpanya inedomu gbiyore no vi omo zekin eke manigi mudiake and wa o kalotu wo eyan mo ebo ni gbe uta no mu yore omu we runda wo ha mueme no ta o hamu adi mana no do atemata ma wa do amohwe no is better mani muje ke me ma wani oni wakin ati osi wa wetin awem wa be na Nigeria ohiehi o we mi na uvevo a owo umajedo manajore na do ti wo vi obu runda gen wa ya do ke no mama na ya kin ogi oba zemu yiwe na mana ya go alokia iya na wo to obo kere go pa ima yakin egani ni we meso we erio so pani jore gi do ya tai runda wo wa mobo o manole lin hia on we veni egele wa yari o we yo e ba megele do ya ji wo vi obo wekin we mai la jan do gun kan ni kedere ade we aka mani mo we o mai mi ni agu mo we emi ni agigu udo yi unukpo no kin ya mo ewu o ma paro vie we gbe do ano ma no gi mo we Uwe ma ya ni ladian do agun ave social media o pa ekoko ye uzanu wazebe we social media
ha o tone do nu we mu dia ni yore no vi omoze nu wa ya mu hu eru wa vi ju wa rovie runda we wa ge emane ni ma e oni a egun alade avege ni do ma veri oni giro na idogun we do ano we na mi we adegbe veri oni mi oni e megi laki oye na mi we ma mi no si e no wani na keko we no we ja mwe bi agi we na o manogi honi ni anoma ka e we dedemede odo aka ni awe ye o mani okwe gwado we mi na benu weto bu we wa mi we ni vie do hia ye mu weba sok mo mana ma ye kene do ni yahwe e ken do ni ofo o vie de cc o vie cc so panagi ye ken do ni yahwe ne no dege benu we ya mu yore vovo ga gbedo ga yinu pono ki gbedi on revo e bo panya ino no giro tonedo ugwa mu hia rovie ubeke do leva la dia emi we adope o even o mete keke we agun keme imi ke no na be gun ye ma bati bania eri ona wa yari okuoni women leader ke no ga abi ona ye na azokoko ona wa yari hivari emi no keke we kata no kan we negbuwe emi no keke we ka we je do ya imi do never me kam we do wo ye be latia do agbera gbiri emi ni amati eweji do aka we awe uzen we do no Osawenighazowegi o ma keke we ga social media na wa runda ewo we gbe iye mami ni egi we ne no mai eri ne no ma bi aze we azokoko no na bi az igo na mu no ma awe na yari ijobo na run igbe ado ya buru ba yari arun opa ladian do amu video dai very o igo re na eze no ga ti mu arun hihia we ya wu na run opa na ba we I tell me no ma wu ya mu video dai what can we ye ni ya eveje vodoni na we mami na egbuwe emi ano we kedere ade emi we ado nu we ya vie mana hia fe ni je are bondage nu we ga je ni hivari oni okeke nu we do agun akan okeke we egi nwine mi ro pa edede mu eru dan we watalo we bani bana me mai mi ege ya go ni you understand but mi eke no na aka ge kene no ku ga abi ege bu me le da ye na ge ke no kokovi Runda, me no si ekene mi na mo bo ma na mi we. We nu je u ma fi we rie e dedemede. We mi no jo u we ya mu vi edo. Na je ken do hue. Enu do anota no magba. Runda we no ni sa mia no e mia. Do we mi amie ki hia no we do no we ya kan obi on baze mo yiwe cause we ado ategbe me be ne no we yo mu menia go gu mai mi nu azedo no ya ka go vi edo na kana wo ai vi edo ro na je kene do ni yakwe Ivie se mekamu wena no we aka gwaru opa aru eva no we gwa bege o ibiri ye ro ni ami we papa ya ti gbu eva wo hu be mi no we je do a o ya mie e mana do ya na pagbe ya na sira we koke bokpa nya yi do mu gbogin oba ni jore no vi omoze una ye latia do aka we e boni o e ono na kono na una gbe do aro de mi okpa we he do aka gu mai mi nevo e mamu we ba so Osawenighazowegi gi nwine gbo emu mi no keke no aka u negbo ka wo ni ne uke ami ogere ka ami oge negbo ene ka ami oge negbo ene mi no we social media no ma keke no we de agun aye me ke me we wana
Ana mi na we ma seni here fe no talo here. E ga no ya tia mewu meve mana. Ah? Okay, na when I do ka ge bie uji. When me again when I you way to where you work say fire ma mewu he meve mana. No ya tia magbon mi me me fovu nu. E boy fovu nu. Osawenighazowegi uladia do imi ede na woma mo egbe no are do utam no mu yore no vi omo so mu wa enu do anota no magba ana mi egwa me phone why mia we mani ejebe ladia ni wagu ge keka no ugwe ye move na ge mi ovi no ugwe me so se for atko do mi egwe iya je mo ugwe se yore no vi omo se ne no wa ogun oba ge hedu wana e ma wara of video I'm telling you we mean we je do aomi runda okay ni jore video ya ka go vi obo we hina vo se we na ladia do dipon ke kedere ade Osawenighazowegi runda jore wa gba we yin wa on we be ni ye ya taido owo vi obo kin we ka do dipon ko ni won uke we mi emi ke mi ove rokpa uke ya mi no vi owe ogwo koko won veni mani ya wiya ka ya dige lati avege ni ya ka go no me ati we wo bokere o si enu na onu do agbedo mani bun iya mamo bo jaji you understand me but o why go ni no gba ma so ma jiko o ma no wa mo bo wa on we kakabonia o wa ijore si va bene so no wa kakabo wa gba we giu we na iye giu we fo Osawenighazowegi before me ke gugwe gwane won because man ro gwa me lao ni kazegi attend the Diane. First of all ijore no wa mo bon weso wa owo vi obo okun and ono na mo boji o ya mu vi edo ni bun when na o vi obo ni when na when we do agbo gbogbo he gboto na edo verio do agbeti on revo a u se e borere na mu latian do mu gbe ni o ha ma mu do mu gbe ma ya ni lele kin una ye he du we ni nyenyenye ni una ye mu latian gene. So now manibu ma jaji be mani abuya ya investigate we ya but ugme vai do mi woman no wa on we ni o ri do ka we ka do di bon konini we do di bon ke egu we ovi opo cause on yo mo bo yo wa mu vi edo we gelegele o ma na ovi edo no wa eti veni mebeta we vi ego o bun se no lele hiawa vene do fie de na ge ya time so o si e no na mu mani bun when I over here doni or see and when I wear hair me dan uni me o dead dan mudia ye do ni continue no kakaboga you understand so no do di bonke do wegele ovi obo so might take you might take the kagiana ire babala go. So no do aka ma mi nu la gogo wa mi no manu e ma mi aro pa kada de o ade na mi ewe I wo gi certain liberator mana he o dead down we na wo etin mi hu ya pa ni e bi no we na wo ladin ani ama mi wo gi do liberator won pa wo mi ke mi to set them free o one do atale me no na ma gwa we do anno me no see ene mana mo we no ma ni mo we even ne ma mo we jore no vi mo se we no ma ni mo we. So my people we can attend the diamond wa we see I want to attend to people wa we see wa can azekpe so I da no I work pattern no ma gba won Osawenighazowegi de damwegi Zere webe no weka ya ladiando imi ma hiani or you me do ati go Osawenighazowegi. So at least you respect it for that. Cause ni ya enwe no be social media na di ima suwe ni na dedemete.
So or see and na ye very respect ni no do kama we game no keke no edo wegbe no ari edo no ya imi do. You do say my people why ya wa we say wa han azepe.